Ni itariki 27 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2022. Inkuru yacu iteye itya. Ni inkuru mvuga ko idasanzwe kuko ibi bikorwa na bake. Ni umutima urubyiruko rufite nk'uwo gufasha igihugu. Nk'uko mubimenyereye ku nkuru zacu, ntiduhwema kubazanira ibintu bibafitiye akamaro. Uyu munsi twasuye iyi mirima y'igikoni mubona yubakiwe abana bari munsi y'imyaka 5 n'abandi bana benshi bagiye batandukanye. Nk'uko muri kubibona rero, ni urubyiruko rw'abakorerabushake hamwe n'umushinga Gikuriro porogaramu. Mwese mumaze kumenyera mu gihugu kuko ugenda ukura abana mu mirire mibi. Natwe nk'abanyamakuru twafashe iya mbere tujye kumenya ese uru rubyiruko ruri kubikora gute, ese ibintu bakora bafite ku mutima, dore ko Imana bavuga ko ari izabihembera. Muri kumwe na Ngabirano TV show na ubutaha. Icyo usabwa nta kindi, kugira ujye ukurikirana inkuru z'ubutaha waduha subscribe, like, comment na share. Icyo tubasaba, ubonye dufite impano waduha inyunganizi n'ibindi bigiye bitandukanye. Inkunga yariyo yose turayakira.